Ben de öyle. Carimini verem. Erkekçe. Vermegen ama atın başa koyamam. Aka 2000 so'm so'rayapman. 2000. O qancha oldu? 13 beruvdim, 113. 113 ming beradi. 113 berib tasba. TikTok'a tartpa qo'y. TikTok emas, YouTube'ga. Men betimni tartmayman. Oo, tartpay. Bering. Çok al, Fipon men açıladı. Al desem, almasam ana ne? Aka 2000 so'm qo'y berchi, YouTube'ga katta buyoqda. YouTube'ga ham tartib ketib qo'ysa. Az ol. Qancha o'tib berasiz? Çok. Ayting. Ulan men sagachi. Bunaqa 10 ming. Yo 30 mingdanchi 15 ga tushirib qo'ydim erkakchachi. Aka magazin sanav deganim uchun. Bir suylang mendan bir suylang bo'ldi. O'shanda bitiramiz. Sen qiyilga ol. Gelişelim. Qancha oldu? 15 ga qiyilga olur, xudo xolasa barakasi. 2000 so'm o'tib bering o'zim meni. Mana 1000 so'm o'tib beringchi. Berim. Olam, akcha bo'lmasmadan olam erkakchi. Benzin quyib ketmayman aka. O'tirsan. O javob qilmas, o mayli. boshqa qadar jetasin erkak. O'zim samsadan jeb ketayim. Bir. Jarim bor. Bardanga aka. So'm o'tib Bering aka, razı ol olayım. Men orchilik men beraman. Razı ol olayım. 1000 so'm so'rayapman, 1000 so'm. Çakoldu da o kadar kaldı. 1000 so'm so'radim aka. Aka boshqani yaxshi raqamni. Aka 1000 so'm kerak. Bordi aka. Hech kimni tanımayman ularni aka. 1000 so'm. 1000 so'm so'radim. Ya aka Çakoldu o kalanında. Rasım. Yok şu çağırmaya kalsın Çok aka. mayli rasım. Yerine çakol salayım ben dedim. Çok onda jönle kıyılmayla alıvermeysin beni. Jönle kıyılmayla. Başlarda turgan dersen niye sen Ha otur istersen al kalmayın. Bir su al kalan boldu. Kalganın vardı mı senin? Soğuzlayan belirleyin diyor. Suyunu hazır al. Ben buradan aldım. Başındayım 2 milyon kardım. Yetkek çaka 2 milyon kardım. Şu Matiz Bavul'da ardaqlı Müslüman bir tuğanlar. Uzakta olsa çükürü cevap atkan jigit var ekan. Şilekeydi kıyğızı be. Hazır. 2005 ekan. Ben çöktüm abi. Buradan karım aldım. Ben de 2 milyon. Aka qancha topman deydi. Men buradan 2000 olib, yalatan bor buga akcha beraman. Ming so'mga kelganda kirishpayla jo'llab. Kirishayapmi? Anda 20 ming so'mdan 1000 so'm tushib berayin demedim Yo mi? aka, 5000 so'm. Çükürü jegençe bağını tыңдап тұра алайым. 1000 so'm dedim. Bu tuşun. Aka 1000 so'm ne degan narsa aka, barakasini 15 ming so'm tushirdim. Men 10 ming so'mdan aka hech kim aytgan sen narsa satgan emas. yo'q, bo'ptur. Didinga satgan emas hech kim aka. Bering aka, bering. Barakasi bor. Yo men qiyilmay olam 1000 so'm o'tib bering, bir. Yo aka bering. Aydap dega ko'rmadim, boshqa dega. Sizga ishlayib o'taman aka. Matagani beni Allah tatib aka. Matiz. Tamam aka men. Qiyilmay olam. Yani bormanı il alırsan il alır bir sonuna başka. Bunu YouTube'ga tartib o'tadi. Uka qo'y. Bo'ldi. Qo'llarni tartib. Bo'ldi. Berasizmi? Sen uruq qiltasin, ne? Il alır. Il alır. Chini. Yaxshi bağladı. Oling aka. Kim so'm berib turasiz? Men bermayman o'zim. 5 so'm o'ting shu do'stlarga choy ichasiz. Bermayman. Yem bermasangiz bo'lmaydi. Il alır. Sondan qarab 1000 so'm suraylar tursin. Qarz qadalar. Olay sendan nima qilyapsiz? Yomon tirishgansan. Ya Hasan al. Özüm jetdi al. 5 so'm. Qancha qo'shdi aka? Qancha bo'lib qoldi? 14,5 5 so'm. Qizg'iroq bo'ladi aka o'sha meni. O'sha menchi. 5000 so'mdanchi 1000 so'm tushib berayinmi degan yo'q. 2000 so'm tushib berayin degan yo'q. 5000 so'm reski tushib qo'ydi. Magazin Yazın sana tushib qo'ysiz. Pataloq tushdi. Qancha tushib yurasiz? 15 tushib yurdi. 5000 so'm. O'shancha tushdi. 5 so'm oldu. Qo'sham, 5 so'm xalas be. 5 so'm xalasdan. Aman, o'ta tirishgansan. Yigida mendan soqolni qo'yib tur aka. Tirish turar. Ha?
Razısız mı? Bare! 115. 115 mingga ушул Matiz ketdi. Gördünüzler mi? Orçan numarымен belgilүү гидравликасы бар екен 2005 жылы. Жақсы кетті. Ички салондары бесерек көргөнсүз байын. Просто екен. Sen zamok koyup neler kalıp da sen. Жақсылықтарға менің ака. Rahmet ver. Сатылған ака. Жақсылықтарға менің игілік. Qaysı kanal? Тез жария каналы. Tez yarıya. Boldu kaptalap koyup. Ардактуу мусулман биртугандар, Matiz алам деп жүрсөңүздөр, ушул агагызга кошуп Matiz алуу силерге да буйрусун. Өзүңүздүн дөрдүн жакшы көргөн унааларыңыздарга жетиңиздер. Ийгиликтер көп болсун. Тез жария каналы бизге жардама бериңиздер. Үй, чек жана сатылуучу нерселердин баардыгын жардама кылабыз. Ассаламу алейкум. Тез жария каналы сиздердин кызматыңыздарда.